Welcome to Uphikelela podcast engqindilili. Ekhaya kuthiwa nguluvu yonqiki but estratweni bathi vovo. Frotman yam, welcome to Uphikelela. Kunjani? Esijabulela and bulise abakuphikelela. It's been a long time coming. No ndiyaphila. Ndiyavuya baseBhayi eGqeberha. Okay. Frotman ke yaziwa ngoba ungubhazuka. But Elias ekhayeni kumthunzi Maga. Pronounce njani sename? Maga. Maga. Itheni bhalwa ngahlobo sename yakho? Sisuka eGcuwa. Alright. Originally uMaga noBhikitsha noPhothelwa noGcilitshana bazalwa eGcuwa, then ukhokho wethu onguMaga wamuva to eWillowvale kuGatyani. He was the first interpreter. Magistrate court yapha. So ngoDlamini oJama kaSjado. I know. Sizalana koThabo Mbeki. So uyasiqonda. He's 25 kilometers from ekhaya. Oh, okay. Yena but uGatyani. Oh, right. Ndiyavuya nankhe naye ke pha kuwe. You know, ndi excited to have you up. Kakhulu sisuka kude. Ndiva kamandi whenever we have a guest endiyaziyo esazanayo, you know. And into nice indoba imajority yabantu baselifeni yami ngabantu aban-inspire shayo. Ngabantu ba-close enhlizweni yami. Ngabantu abaye banegalelo for uba ndikwazi uziphatha kakuhle to be somewhere. Ngoku ndifuna ukushare nelizwe. Ndifuna ilizwe liyazi ba why uYoGrotman yami ulapha kum ecaleni. And nam ndizakuthuka nabo ezinye izinto. You know. Yes. Usowutshilo kwinto bangabana kwicala kwa uthenga uGatyani okanye Willowvale. Khasibambe nje apho ndoba uzalwa ngophi umnyaka. And mhlambi zikhona i-memory onazo ze-parents from the earliest memory. Ndiyabawela ubuyela back pha. Bangabana ukhumbula ntoni ngekhaya? Well, ndizalwe 1974 ngoDisemba nge-12. Okay. It was a sunny day. Oh, wow. The strange thing about the way I was born, andizalelwanga esibhedlele, andizalelwanga ekhaya. It's a story that I'll tell some other day, not here. Okay. We were 7 then, but my 2 brothers died. One collapsed in mine, was sweleka some time back. I was very young. Okay. And then the other one was sweleka 2022. Okay. Secunda. Okay. My memory, andina anecdotes ezingako except to say what people say indoba you grow up poor. My father was a security guard. My mother, ngumama sezilalini, he had never worked. Okay. The only job she once had was invigilator kwa standard 10. Go standard 10 was in examinations. That's what I remember. Okay. So uba ngaba sasitya inyama once a month, okanye ndinepere one esihlangu, okanye nditye umngqusho ngenambotyi, semp without beans, okanye nditye isonka esingaqatywanga, okanye ndiphunge iti yamanzi, that is water, boiled water with a bit of sugar. Okay. If I had to go next door to get just ichebetyu lesephu, if I had to go there to go next door to ask for ityiwa, kufakwe emngqushweni, that was the way of life. So I didn't think that we were poor at the time. So imagine security guard nabantwana abayi-7 ngoku ingasurvive njani. But ndithe ngoku ndiphangelayo, when I would have a choice yoba ndithenge Woolies okanye nditye Signature, taking my wife and my daughter and be able to fly to Mauritius and be able to go on holiday. That we were poor. Oh, ndikufile. You know what I mean? Yes. So at that time being high school ndandihamba ngenyawo from Ekhala Township gqitha eMsobomvu uyotsho eWillowvale, which was about 10 kilometers to and from. And I didn't see anything wrong in that then because it was a way of life. It's only now that I remember ubangaba I was actually poor. Now there's not much that turned on that because here I am. no. As they say, your past doesn't
determine or define your future. What I remember, kulapha eBhayi. I used to come here because udadewabo wami uhlale kwaSefunde e28 wasweleka ngoku umama unyana wakhe nguLulu Gontsana. He used to be a jazz artist. Uhlala opposite no Naglosilifa Msimango wayesemhlobo wenene Radio Xhosa then. Le ntwana uVusinova uzumzile niyibonayo nina. He was a very young skinny boy ene-SKL. Thina sasuka eTranskei sine Pam imomos ichingini kithi yena he had iSKL and a structured kahle. Inwele zakhe zasenziwa ngumashumi. Onoku kunosana we friends zakamashumi ezazifrequent apha endlini. Now one thing about abantu baseBhayi, you were very classy and undermining because kwakuthiwa indlela endithetha ngayo ndilimboza. Oh yeah. No, yeah. So that's my memory of Ibai. All right. But back home, obviously, it's what I've just explained to you. All right. So ndiyafuna abantu yabona ke xa sokule level ukuyo siyafuna umbango umuntu wethu. Okay. Andifuna baphoswe mana abantu kwi-primary ofunda kuyo. Okay. Andifuna otishara babasekhona xa bemane bexela everyone bangabana hayi ayingumntana wami lona. And baclaim abantu, bro, I'll tell you. Abanye baclaim and ngoma athi sandifundiswe ngiloko. Anamfundisa ibhola nje wuphi. No. Kasinike nje i-primary ne-high school okuyo. No, what happened, when I passed standard 7, I learned up to first class. Okay. And that means uphume emagqabini. Okay. Then we didn't know about uzawuthini because my sister was married and and she was the only one who was in a stable job, which was being a teacher by profession. Okay. So kanti she had a plan yena uba ngaba I'll move to eGcuwa ndiyofunda khona. I had always wished uba ngase ndifunde eGcuwa because I remember in August of the year ndandisenza standard 7 umama kaSisilolami uMadlomo was lento kuthiwa ngumhloli and inspector, so she was in the panel yes speech and drama festival. Okay. Endandikuyo eMthatha where I won is speech and drama. Hey. Yes. I think it was 1989, if I remember. I was doing standard 7. So there were guys from Evil Valley High School, ababe actor Othello. Okay. I was interested in acting and they were speaking good English and Nama had won a competition eMthatha, a cathedral, yeah, speech and drama, you know. And then umomkhulu andibuze uzawuthini ke ngoDlamini ndithi ndiyofunda Evil Valley. You know, so I went to Evil Valley High School eGcuwa. I enrolled there for the high school yam, passed in standard 10, 1992. Obviously, eGcuwa ke danisuka ezilalini, so ubharo babukhona, but I met amajita ke abo Mazwezwe, abo Jackie, and I used to play soccer and karate. Nditrainwa nguSimphiwe Dlulane, but I didn't get far with karate. Okay. So when I played soccer, they recruited me from ilokishi wakuthiwa kuseKhalati. Okay. They would see me play there. But obviously, at high school, the problem with cracking it to the A team, kwakufuneka udlalele iBlackburn Rovers okanye udlalele iRangers. So there was that thing at the Kaizer Chiefs nePirates. Kodwa ke ngoku, you know, almost the best team in Africa is Sundowns. Oh, okay. So maybe I should. This will then come to how I got to even get the name Bazooka. Yes. Because the guy who was coaching us, Umebra Makala Ugudu, used to play for Blackburn Rovers. Blackburn Rovers yaseGcuwa yayikuCastle i-ownwa nguJudge Themba Sanguni. Now ndiyafika ke mna ke ndiyadlala apha ndiyadlala ndirecruitiwe yabo. Then this guy calls me. Says, "Yeah man, usuka apha?" Ndithi no ndisuke eWillowville. Kupapho? Ndithi uGatyana. Kupapho? Ndisezilani. Okay. But hey man, indlela uskora ngayo. Edelela. Uskora ngathi you it was at the time when Amakede Apla Azanla and MK were coming from exile. 1990. It was like scoring at you're unleashing a bazooka. You know, at that time the most popular player with Paris was Bazooka Nick Sishweni. So he says, Nick Sishweni ngu Bazooka. That's how I got the name Bazooka. Lahlala. Lahlala.
lahlala I cha. passed standard 10 eVulveli. You were asking me about the high school yam. Esikoleni zikhona isubject oqomba ziyi-favorite yakho because apho ndiyakhona ndiyakuthi into yoba ivelaphi into yoba le profession endaphe uyichuza i-inspirishwe ngumntu othile, someone you've seen, okanye bekuseklasini khona itishara or a family member. Kwenzeke njani for uba uzixele into yoba hayi mna ndiyafuna la line? So esikoleni You know, I'll answer your question 3 ways. One, I was doing history and all of those things, general subject. Ozaza, for example, since commerce, accountings and all of that. So I was doing e-maths and all of that. So it was really general for me. But then my cousin, you remember when we were growing up, to Tina Ezlalin, i-role model ayitishala, i-nurse, okanye ipolice, okanye umuntu oyi-shop owner evinkileni. Because sasingena access to TV, newspapers and everything. I-TV yayikulobhutswela banzi, Glosira, my cousin, omdala enguyona yedwa nemoto, i-black and white. Yayi-relya kwi-battery yemoto yakhe. For us to watch TV, only isoka xa ebuyile. Ubudecide uhamba into yakhe, sawuhlala apho sincumile silinda ade abuye. Sibukela Cisco noPancho at the time, and andazi nobuyazazi. MacGyver. Yes. So my cousin was friends with a guy called Sparks Mjobo, owayeyi-prosecutor kuGatyane. He used to come eGcuwa kwaSisi because my cousin sasihlala naye. So afike uSparks, he grew a liking for me. Kwasesisikisiki is a seasoned lawyer now in Transkei. Athi, what do you want to do xa uphasa u-10? Town, by tishara. No, I'm China, you'll be wasted. Teaching. No, you can't. Why don't you study law? I was like, really? He says, yeah. But usisi, we are teacher and unomdan. And he's taking care of the entire family of 7 people, you know? And how am I going to afford it? I don't know, I'll help you. But anyway, I then decided to study law. I never imagined myself being an advocate at the bar, speaking for the NPA, being a prosecutor. I was just like, Mandiense again, because he says I could be good at it. And at that time, even in politics, I wasn't actively involved. Though I was a member, PASO then, Pan-African Student Organization, the recruiting on Neliswa Smuku, Blake Itsingile, and others. But I was not active, but I was not politically ignorant. Done years, but there are politics there and having studied history and all of that. But I was never active. Even as a university, I was never active. I was just a member. Okay, so uyasuka ke ngoku kuGatyane uzila pha eGcuwa and bengayazi ngiyanthusa bona nje ngoku. Bengayazi ba ukwi-levels so useGcuwa kuphinde kuthiwa kwilali. For us eBhathina iGcuwa yinto inye kuthi siyadibanisa thina. No. You guys nani sithi ndilimboza because I'm from the Transkei. So you assumed wonke umuntu osuka eTranskei ibhari yasezilalini, which was wrong. Kukhona iGcuwa inelali zayo, inelokishi. uGatyane unfortunately akanalokishi unelali small town ungena apha kungapheli ne5 minutes uyophuma kwela cala edorophini that's how small. Ndiyayifota xoxa ndlula lo ndikuthumelele. No mna ndithi thina sibangamana kwi-former Transkei kuthi ngathi ilali yonke. Ngoku nandisemncinci. It's only ngoku sendimdala ngoku ndiquqa for business that side ndibona uba hayibo. And you were there at my mother's funeral, so you saw everything. Yes. So andifuna uyiphosa ke lena into yokuba ngabana because sinabantu abancinci apha abazawubukela. So indlela oye wathatheka ngakhona to choose i-career wa-end up uphila ngayo ndiye ndiba uluyiva so that abantu bayazi into yoba mabazisondeze ebantwini or mabathethe nabantu, yabo, and that ndiyafuna ukuya kwinto yoba uyichoose i-university ngeyiphi, ichuzeke njani, because kukho umuntu oxakiweyo ngoku into yoba ngabana ndizawuthatha ephi, ndizawuya phi. So eza details ndiyazithanda
for londo le into ba how was your first year, how did you choose, fumana results ku grade 12 kwenzeka ntoni, khasithathe nje kwezinto zintathu. Well, ndazifumana results and I had an exemption and I knew where I was going because Sparks had already linked me up nabantu asebese university. So it was a similar process and I knew sesemthatha ngoko semkile uloveli seliqwetha khona. Okay. The difficulty we had at the time, there were no career guidance. I think I attended once a career guidance. Nalapho sasiyela nje kwakukutyo kwaku-free. There isn't much because kwasesikolweni kwangekho tishara okuthathayo a specific period mhlawumbe bakuthiwa 30 minutes once a week. Kuthiwe umentorishwe and uboniswe uguide properly into yoba this is your strength, this is your weakness. You know, we didn't have that opportunity. We had good teachers, but where they were lacking in adopting a peripheral vision that says, now that mnandi tishara, let me advise abantwana into yoba mabanga adopt a stereotype mentality uba bajonge mna as a role model only. We never had an opportunity yoba kuziswe people that have made it in life, engineers, technicians, electricians, accountants, chartered accountants, doctors, lawyers, entrepreneurs, what you are doing, IT, whatever. Beza esikolweni bathi open up into but there are various fields. As a result, UNINTRA, when I got there, sasi way overcrowded class yethu abantu beme ngenyawo. Because wonke umuntu wayethi xa ngafumani kwenye faculty athi uba education awufumana ngohambe kwa law yabo. But I went there ndiyofunda umthetho, fortunately for me. But ngoku we've got access to internet. My daughter is 24 hours when free on the internet. She tells me things that at that age I was clueless. Oh wow. Ilizwe lihambile. Yeah, so in a way, what I'm saying is things have advanced, opportunities are there, they need to be grabbed. At that time, we never had those opportunities. And I also now try to impact on others and try to help them choose careers wisely at an early age. You know, and the advantage I have, which I would advise young people to do, associate yourself with resourceful people, regardless of the age. Okay. I have, my good friends are older than me. And my good friends are people who have made it in life. Despite the fact that I have friends kenabo aba ekunzinyana kubo, you understand? But what I do, if you have friends or better kunazo kakhulu, that's a problem. Cool. Try and choose people that will challenge you. You understand? In that way, you will grow. It's like when you choose a wife, you can't choose a person who's going to be a doormat. Choose someone that you'll be able to account. You know, not that a strong personality as a twister, but she must be assertive to help you grow. Exactly. I know what you're saying. I know what you're talking about. No. Thanks. That's my journey to UNITRA. No, but now ke ngoku ndiyafuna because yazi mna andikakuva into yoba ngabana there was a time ubonwa as ibhari esuka kwiilali zaseGatyana ulapha uvuthwa phi ukwazi ubona ukwazi nento yoba ngabana ungajonga ne-girlfriend ungathini nazi i-girlfriend zibona umuntu kuwe. The funny thing is I met my wife 1992 when I was in high school, standard 10, beyodlala ibhola pha besuka eDalingeni. You understand? That was the first time I had what we call a relationship, but we did not start dating. We met 1992, but we only started dating 1995. Because then I don't want to lie. Differently. You know, spend the entire hours, evening, and all of that. You know, I matured very late when it comes to relationships. And because I was focusing on my books, focusing on soccer, karate, acting, even when I was at UNITRA. Okay. Look, ndiyakuva kuloo nto yazi uba ngabana ubumenshine into yoba ngabana ubantu banuthe uza kusota uza kunceda
Wa-end up ekunceda njani? Ufika kwame e-Unitra. The only people I knew eMthatha yayinguThabo Mantyi uze natheni eMonti. Ndiyambona. Yeah. Oh, useMonti ngoku? Yeah, Oh, he used to be in Joburg. Joburg. Ndiyambona lo. And yena, he was related to the Dukata family, so he had access to a lot of people. And uSparks, lo wayethe uzanceda wandenza uba ndifunda umthetho ndizaba yitishara. Yeah. So ndandisokola ufumane accommodation. I think he accommodated for me for about close to a month. All right. That's how he helped me. And throughout, because ndafumana uTEFSA, which is NFSAS these days. Yeah. And my sister would pay a substantial amount of covering my tuition. But the better part of it, uSparks would come in now and then because I didn't want to bother usisi because unomama notata, utata sesekhaya ke ngoku because sebuyile security guard eKapa. So funeka to look after utata nomama, funeka ajonge my other sister and abanye sebephangela, but there's a lot that she has to do. And funeka ube nomntana wakho uphumelela. You know, she's works here for SARS now, up by here. Okay. So there was no way I could overburden her. I had to find ways. Even 1995, I remember I was part of the SRC Joint Outs Committee, a subcommittee of the SRC. So we got incentivized, for example, sasingabhatali accommodation. Okay. So that was an advantage, and it relieved her to a certain extent. So Sparks, we are still friends even today. Oh wow. All right. Yo, Jonga, ndiyavuya mandoba ngabana iqhube ngolhlobo. So nawe sendikuva ngoba ukwinto ze-SRC nendoni. Wafika waqava mosapho. Well, how I got into a subcommittee SRC, I think to a certain extent I got popularity nayo because I played karate and I played soccer. I played with Umanqoba Mngqithi, the former Sundowns coach, Okay. who's now with Golden Arrows. We're still friends, chat now and then. And then Usipho Nzuzo, the former Bafana Fana star, we played with him, Oboyoyo and other guys. So if wawudlala nabo bantu, by default you'll get to be popular. So good now. So no, I'm not good at Pauline, but Bazooka. I couldn't play more, moving forward because of his call. It was at the time when Othembeka Ngcukaitobi was there, but ufike emva kwam, but he was an SRC president. Opadko used to be MC kwi-bash zasesikolweni. No Menzi Ngubane the late. I remember Uthembeka kwakudzala ii-celebrities phaa ezazikhona naye ekudlala ne-SRC wayibhitye ngaka ngoku engekabi nazo nezi-dreads ngoku uzibonayo and wayedlala isoka. But he just played one game and I was like, this is hopeless. He was hopeless. So even then, was doing well at school. But there's an incident that happened 1995 when I had Nervous Breakdown. We were on a tour, eGauteng ngoko, UJ. I say Rao ngoko. That's, and I felt I'm just not myself, hyper and all of that. And when I got back to university, I was all over the show. And my friend Umzokolo Khosi took me, and Othembeka was in the SRC, so they arranged a car, went to Komani Hospital. That was at the time when Opaqozo was running away from the TRC. Wahamba admit for depression and mental illness. Komani, I was there with him at the time. As a result, that year I couldn't even write my exams. I did Agrotad supplementary. So I did Agrotad in January. Better No, better actually because the year 1997 was my last year. Okay. So I had to carry subjects I could not write the previous year. I wrote 9 subjects. I couldn't believe it when I went up because the results was it went up to the 3rd floor. Go pass by 9. Oh man. And I was like, God and ancestors are on my side. Chong anifuna sibaleke ngespeed because kukho abantwana who are suffering from those needs. Do you want to talk more ngale nervous breakdown because ngoku uzoba mhlawumbe kuthiwa abantu anxiety Yes. abanye bathi You know, because at that time ungathiwa mhlawumbe uyaphambana. Kwakusitshiwo, Yebo, so ithini or do you want I had a lot of stories after I recovered. People thought I was mad, and the difficult part of it was difficult to change the narrative because
my late brother lo wawelwa imine wayekhe akaphila naye ngengqondo waphambana literally ke yena. So people feared uba I'll regress to a situation enjengale yakhe yabo. But when I play back, I realized that the reason that happened may have had something to do with being overworked and not resting and managing my time properly. It was studies because I was doing honors, ELLB. I say honors because I was doing BURIS and then honors ELLB. So I was in my first year ELLB. I was playing soccer for the Mean Machine, the main squad. I was also part-time karate, and I was doing UCALSO, Intercultural Society, acting, drama, and all of that. So there was a lot that was on my plate. So I think no. My girlfriend my wife was a border, you know. So I think it was all. The support system was not there because no one could pick up about that right. Yeah, because thought because I'm hyper, basuka upazuka unjeka kade. Yeah, so yeah, people need to just manage their lifestyle. Okay. When you are a student, don't take everything. I remember Kuchepe I think I was also part of the people that started Unitra Community Radio. 1996. Hey, busy. Your voice, our joy. We came up with that slogan. The first sports show I sent one name Unitra Community Radio. No Loisos Cheke. Jeff Molloy, I'm sure you know him. I think he's with Algoa now once with ENCA. And Nkosi Vumila Makanya was there. He's an attorney now in East London. Okay. So I did many things. So you can imagine. So I thought the nervous breakdown was caused by that. But when it comes to mental illness, we need not be shy about it. Yes. In order for us to address it, we need to acknowledge it. For example, my son, Olape Enyubright, is autistic, mishmash, So I managed that very well. Okay. No. Hey, Chonga. On Petekakle, I didn't know izinto zithethayo. Le nto izinto zokuthuka nabantu. Hey, hayi. I'm sure ke wena ke ngungaba bakwazi xa ubukele isoka, xa ugxeka amanyana uba ngabantu uyayazi umthetha ngayo. Well, uqhelile okay wabasefieldini. Yeah, but the fact that you played soccer doesn't make you a good coach technically. Yeah, it's not always like that. Umanqoba was very reserved esikolweni and he was a striker. Being a striker, he had all the opportunity to see and technically was advanced by teacher. I'll tell you a story of Umanqoba. Umanqoba, he was a calm chap. What the personality you see now, he was like that a unit. I remember Siyodlala Zimbabwe, University of Zimbabwe, 1995, and Nosipho Nzuza and others. So then we had an ornament, yabona mos Zimbabweans sculpture and all of that. We are naso ndisibeke pha. Before sihambe ndanizawuya eborder siyodlala and also see my girlfriend. Now wandicheba wayebhabha mos esikolweni wandicheba ke card ngoko. Ndabe ndingenamali ngoko nanonza kubhatala. Umanqoba xa ndibuye eZimbabwe uthi iphi imali yam mfondini? Ndithi hayi andinayo. Wavela wathatha la painting Umanqoba and walked away with it. Up to now akayibuyisa. I remind him of that story every day. And then moyika because wesuka ngapha emzumkhulu the chap and the khuluma nokhuluma. And then I was closer to the bone. And the closer to the bone the delicious it becomes. Yo, no. Things are cool. And the other sihamba kamani. Now kugqityiwe euniversity. Gqibile phayana upasile. Wenze articles, uzenza phi, ithini ndihamba njani? No, what happened, ndapasa ne? And then ndapasa last year LLB was 97. Sure. 99 I struggled to find a job. Right. I applied and I was told ako experience dinayo. And each job starts calling and I go interview once and I said I know but this thing is not mine. Then one Saturday a friend of mine uSfish eyayisebenza Wayside Hotel eCuwa yathi mfondini makhe siye ecaweni e70th Adventist. Okay. Eyayiphe emchubakazi eCuwa. Sahamba saye ecaweni. Xa siphuma becaweni opposite icawe
kukho umzi ke-stalwart se-PAC utata Walter Sithobothi umntana akhe ne-graduation athi uSifish emfoni nee-degrees ezimbini nxiba igawuni yakho ungene but itandi-invite ukuthi kawahambe mtshana I went there ndaya endlini ndathi kusisi andisayograduate uinvite ndithi akhandiyeke ndahamba ndaya phaa. Fortunately I sat next to umuntu okwakuthiwa nguMr Mandla Gogo oyi-head of department yakwa-law Eastern Cape Technikon, which is now Walter Sisulu University eGcuwa. He had postgraduate diploma tax law and all of that. So ngoku si-introducewayo uphakame uthi ndinento ndine-LLB ne-bureau sihlale phantsi, and then he asked ubufunda phi? Ndithi no bendifundile unit. Wenzani ngo? Ndithi hey andifumani umsebenzi bra. Athi no uzukuthatha i-CV yakho uyoyifaka phantsi komnyango eTechnikon eofisini yam ethe Mr Gogo kwa-business. Then following Monday ndayithatha ndayishiya phaa kwathi cwaka iveki yaphela ndandingenathemba ndandiyibeke nje, but usisi wengena-cellphone ndahlala nosisi wam engena-landline because wayerenta. But kwanuma kuloo dodo umantombi ezantsi kwasekhaya babe ne-landline. Ndisayazi nango ifone number yakhona. Oh man. over 74 and all of that. Iphela ngo-499. Ndathi kubo ndifake inamba yenu kwi-CV yam so that xa ndifowunela for interviews nithathe imessage. Xa ndifika phaa kwathiwa ye ufowunile uMr Gogo uthi ucela ufike eTechnikon ngomso. Oh God. Ndaya phaa wathi mfondini uzawuteacher i-law for tourism but it's going to be tutoring. You'll be getting 1.2 a month because ngeveki i-lectures zakho zi-twice. Then I started tutoring. Ngo-June, the whole year, following year, ndaqoma ndidikwe le nto lena mna. Utisha abantu abayazi le nto uthetha nguwe wedwa oyaziyo. Abanakuphikisa ayikho challenging and 1.2 imali encinci. Zandiye university ndiyofunda 2 degrees so that ndizoma phambi kwe-students ndithethe nabantu abangayi-understand yiyo le nto ndiyenzayo. I enjoyed it but I felt, and the other pressure was that bantu bayicima ndiyi-lecture ekhaya kucima ndiyaphangela ngenyanga yi-1.2 kufuneka ndincedisile apho sisi kaloku because kukho nesister yam, kukho nomntana kasister wam, kukho mna kubekho nophumelela. So I was like no, I can't do this. Fortunately I was joined ngumzo Xolo Khusi. He's a senior state advocate now eMonti eNPA. Ndathi kumzo mtshana asizufela kule nto yale teaching bububhanxa. Masi ukudala siya kwi-interviews asifumani asishortliswa no shortlist usifuna umsebenzi kuthiwa asina experience yotshutshisa okanye yobala ubugqwetha and asifumani nee-articles. Ndathi mzo make sihambe siye phaa kwamantyi eGcuwa sifike sithi cela uvolunteer njengabetshutshisi noba sifumananga nesent. Voluntary prosecutors. We went there safika ukhusisi okuthiwa nguTsidi Khambule use-justice ngoku wenza into ze-sexual offences. Sathi sisi ndingumthunzi kamaka ngumzo Xolo Khusi lona sicela uvolunteer ukuba siyazi uba idocket into enjani, i-charge sheet idrowa njani, ii-investigations zithini, when do you take a decision to prosecute. Wathi sisi ndinikeni i-ID zethu bazifotokopa wathi ndinikeni ze nibuye ngomso kanti kusawutsho ukuba sina-criminal record zange simince na sibe ichocolate sithini theft out of a motor vehicle. Bona uba ustowed safumana sibano si-grand saqalisa mfuni hlale xa ngumtshutshisi umbone xa lidish i-witness xa interview witness ubone i-case ubuya collapse ubone uba ngabe iya-revive ubone uba i-cross examination, re-examination, argument, conviction, sentencing, yonke la process. Ndaqoma uyabona ngoba ndingaya kwi-interview ndizabe ndi-grand. First sad thing after a month siqhuba wabizwa umzo chief magistrate uxeshwa eDordrecht as a temporary prosecutor. He came out of that office crying. Ndithi mshana kutheni ulila? Because ufumene isibani. Uthi mshana this was your idea. Oh. Now I'm leaving you here nge-idea yakho ndifumana umsebenzi kuqala. I can't do this thing. Ndithi mshana my time will come. At least ndale 1.2 yaseTechnikon. Kawambe. Then he left. 3 weeks later I was appointed Lady Frey as a temporary prosecutor as well. 3 months later ndaqalisa eMthatha as a district court prosecutor permanent. We were the first 2 to start into a voluntary prosecution and others followed. Mamela inkulu nenkqubo ithetha. Do you know andiyazi bangapha abantu endibana nabo because xa ndibana nabantu ndiyafuna uyazi uba umuntu wenza ntoni. Ufunda phi busithini kwenzeka ntoni. Ndiyakhamisa xa ndisiva umuntu athi une-LLB athi utheni athi kumakaphangeli athi ayakafumani into. Le nkqubo ithetha
we have to bahlali babayazi. No, they have to, because experience. When I started working, kukho intwana ezimane zindithanda ke, you know, then I'm to run don't ndithi no, okay mshana, identify a law firm yomntu omaziyo, go and say nge-holiday uzawumane uyosincedisa pha. In that way you'll get experience, in that way you'll mingle with lawyers and they get to know you and see your passion. You know, but it's not about money, you just want to learn. Xa sele ke ngoku ugqiba i-LLB yakho, I'm telling you, Yes. uzawungena easy pha. Kuphi- But go sekhona law schools and all of that. Kuphi lo mnyaka waqala ngawo ke ngoku? Phangela. Ngoku kusenzeka le nto leyo. Kaloku that was 98. Wow. Uqala kwam no, it was 99. Sorry, it was 99. I think December uqala kwam eMthatha. Within a month ndisemthatha, I was approached uba mandiye e-regional court because kwakushota betshutshisi khona, kwakutshutshisi chapter kuthiwa ngubhaliwe ayi-interpret. Then ke ngokwathiwa no, mna qualified, let me go and be the prosecutor there. Akho mantyi efuna usebenza nam, Hayibo. because I was still wet behind the ear according to them, because I only had 6 months at district court. So bazawubuza uba upromotwa njani within 6 months kukho abetshutshisi ekudala belapha into the regional court which deals with high profile cases. So there was one magistrate, Usisithami Beshe. I'm sure I posted about him on Facebook, about her on Facebook. She's now a judge up at Grahamstown. Ulapha eBhayi. She said, "Kaninike mna lo muntu ungafunwayo. Zazitrainela." She took me. Mchana, word was that there's this Mtura who's cutting lawyers into pieces eMthatha. Whenever there's a bail Ngade application, amazi lo you judge. taxi, violence, robberies, business robberies and all of that, they will call me and I will do those bail and oppose successfully. Didn't put me ndihambe nogitla ndiyotshona ngapha ePort St John's club violence yapha, and political violence ward councillors bulawe thini, and I would successfully oppose bail and get convictions and all of that, go to Stakes Parade and all of those things. Then Mr. Luso was the DPP ngoko le nto kuthiwa i-regional head ye-province ye-NPA. Heard about this and he wanted to recruit young and vibrant state advocates, because into enzekayo xa use-district court nase-regional court you are an ordinary prosecutor, but xa uye-high court uprosecute khona funeka uadmithwe as an advocate even if awuyenzanga i-pupillage. But xa appearisha before a judge funeka ube yi-advocate. Yabo. So wathi ufuna abo bantu ndaya kujudge uMrs Beshe ndathi hey mapi uMr Lucian Fuma pha e-high court. What? No, you are not ready. Hey, I was disappointed because I thought no, you're not ready. Judges are not patient. They're not there to train you. They rely on you to help them decide cases. So ngoku, I don't think you are ready. Dahlala disappointed as I was. 8 months later, the call came again. I went back to kwakhona uMr Mxatshi no Mr Chiki ofisini yami endandisenza kwakwamagenzi amos ngela xesha ndisenza ubiwa kwemoto. Then babe besithi hey Mtura, take this thing, I think you are ready. Ndaya kumabhilo wayethe andikho ready ngoku. Yes. Ndathi iphinde yafika la call wathi firstborn go. That's how I ended up eMthatha High Court as a state advocate. What, I must go. I'm ready. Okay. Yes. Okay. When I got there, of course, I would do all sorts of cases. But one case that launched my career as a prosecutor is when I was assigned i-Circuit Court eGcuwa. Then I came across list of cases. This is no Judge Tlangulele, Judge who's the acting Judge President now, no the late Judge Pheko. Kwakwi case yokubulawa kweKheda lomkhondo wesizwe uSithembele Zoka waseNqamakwe. Wayedutyulwe eMthatha eKwarini kwaDen, wasurvive in November 87, 88 January. I-security branch bamthatha baya kowabo naye. Xa befika phaa kowabo yindlu it's a big house, ibe neroom passage. Then bamkhulula handcuffs before angene. Yaqomba likheda eli bambona is dangerous, bamkhulula handcuffs bogqiba bamngenisa baye eroomini. And then ungena kwakhe eroomini bamdubula baqoba bathatha i-hand grenades bazidetonate so that it looks like they shot him while he was trying to throw hand grenades at them.
Law case yapatyalaka 1988, mna nzodibana nayo 2005. That was the second TRC case to be prosecuted successfully by myself. Advocate Dumisa Ntsebeza will tell you about it. Now, what problem we had was that we needed an expert to rebut that version yabo yoba bamdubule ezawugibisela hand grenade. And the expert had been there, hired by Udumisa Ntsebeza, Brady SC, who was a human rights lawyer at the time, not Judge Sanguni, who was a lawyer at the time. Bamhirisha Dr. David Klatz, or expert, wa reconstruct the scene, what is not possible. Uba lo mntu wayebulawe ejule hand grenade. Kuba uyibulawe hand grenade, ke kwakwenzeke kanje nakanje nakanje. So we relied on that evidence. Is a post-mortem report yayenziwe nge-typewriter. Because it was 1988. His statements amapolice asibhalwe ngepeni blue at the time. So I managed to crack that case and I was successful. 20 years in jail. Then Advocate Pikoli Njiva, walapha eMendi, got to hear about this. One invite to Bandiya Pretoria to prosecute other TRC cases. And bazi some of abanye othetha ngabo, but I can hear into bangabantu bakwendawo eziphezulu. But ngoku kunto ebalulekileyo man endifuna nje ubuyela back ebahlalini nje kancinci. I see you've been a prosecutor. Have you ever defended? Have you ever played for the other side? Because I know kwaloba kukhona abadefendayo. Let me go there. Yes. What happened? Ndithe ngondenza TRC cases. Kwakhona i-problems wethu. Yeah, at the time NPA was suspendwa uPikoli, eventually waphele hamba. Now I became redundant because kalongo umuntu oyenzisa apha for the project ngale project khona ingxakana ezithile. You know, ndaya SCCU to specialize kwi-commercial crimes cases, but zandihlala uhlali ngoko lo spokesperson waya kwaJeff Radebe at the time. Then kwi-vacancy spokesperson. But mfondini awusaphushisa mos ngoku awusincede kule nto obu-spokesperson. And then I got to it and ndandingayiqondi kuqala, but I started enjoying it and the packs were nice. When ungena Free Stadium, so you know, people recognize you like, hey man, I'm enjoying this thing. Then they advertised the post and then interviewed me and then I was hired. Sure. But then Utladi also left Jeff Radebe by SAA. And then Jeff called me, Jeff Radebe, hey, come and be my spokesperson. And then after that, that's a spokesperson's Kamasuta. But I then realized, but no, I'm tired of this thing. I no longer have passion for it as a spokesperson. And I don't think I'm adding much value and I'm getting rusty with my legal prowess. And I decided, but no. Let me resign. And before that, my mother died at 1305, 20 February 2017. I told you about it. I was there. Whilst I was preparing for a funeral yakhe, I think it was during ungodly hours, dinner insomnia. Something just told me, but you know what, leave government and go and sit for pupillage so that you can be a defense counsel like Watembeka, Budali, Budmuz, ZZ and other people. You can't uthi une-PURIS and LLB, you call yourself an advocate, but awuyanga la training ye pupillage. Okay. I took that decision there and then. Buried my mother, then I went back to Joburg, applied Pretoria Bar to train for pupillage, told my boss Masuta, I'm leaving. He says, no, I'm going. Because I want to be a well-rounded lawyer. Because most prosecutors' mistake is that they define themselves outside of the word on lawyer. And they said, no, I'm a prosecutor, and therefore, a less streamlined way of doing things. So I felt, in order for me to call myself an advocate, I needed to go and work with other advocates. But in order for me to do that, I had to undergo that militarized, torturous process called a pupillage. Then I resigned. And my wife was now my wife, but my girlfriend was worried about it. Hey, and during that time, you have to resign. You can't occupy any job
because kufuneka ufocus kulaa nto. You do 5 subjects, you fail one, you come back to do all of them. Yo. Awucreditwa ngeziya zifo uzibhasileyo. That's how militarized that thing is. And at that time, because finances zazingekho right, I didn't have medical aid. You. I cancelled insurance yomoto, and I said, Thixo, nani mazizi nibe nam ndingaguli ndingatshayisi le moto. Unfortunately, none of those happened, and then I passed, started my practice October 2018, started working. I even got an opinion to do in the pardon ka King Dalindyebo and other matters. And sometime then in 2020, January, the elders called me. I would not mention their names for other reasons. And said, Mchana, we just got a new national director there. She needs the support, Shamila Patoi. Would you consider leaving the bar and coming back to the NPA? And I said, no, I'll think about it. I was like, I dismiss and I share. And then I met the elders again here at Bar, and this all consulted the case. And they said, Mchana, that offer still stands. Man, we have need alarm. And I was like, okay, set up the meeting, you know. Then I went home, spoke to my wife, and she said, but you have not complained that the practice is not sustainable. You have not complained. Why would you go back to being employed? And I said, look, the elders have spoken. And I need to contribute to the betterment of e-justice system. In the NPA, you've got mainly prosecutors, 99%. It hardly happens that you get someone from the bar who has been a prosecutor, who has been a defense counsel, who has worked in a political office. So that's the kind of a hybrid, well-rounded lawyer that you need. So I think I've invested enough. Let me go and contribute. And then we had to talk sense and rhymes then. you know, in practice, advocates, for example, the salary that I get, some of them get it get 2 days. Yeah. Because we've got advocates that charge 35,000 a day. An hour, they 1,500 or 2,500. A week, we are 300,000 or 500,000. Yeah. You know? So it was more of a sacrifice for me. And I said, look, I need to go back. I went back to the NPA. Yeah, because ndiyakuva and ndiyavuya silapho. Andifuna uyiphosa ke ngento bangabana sinabahlali yabona social media ngoku usenze futhi sithethe ngezinto all the time. Of course. So khona ndifuna singene kuzo. Okay. But before singene kuzo ukumhlali o sister wakhe, brother wakhe uye wabalixhoba le crime. Ngoku ubona lo elgqwetha li defender I can understand ithini take to explain to people into bangabana guys yes brother wakho ubulewe usister wakho urechiwe but eligqwetha ulihloniphayo because nine respect for each other in the industry. Yebo uthini imessage yakho to abahlali abathi haso umrepresentela ntoni bani like bahlali bona babola kungarepresentwa umuntu. Lawyers Okay. provide an independent professional service. All right. Sadly, ngokwe-ethical rules, xa utrainwa as a lawyer, awunalo ilungelo lothi hayi ekhasini unless une-conflict. For example, ndandicebise wena, undibalisela ngale nto. Now, ndifunwe ngomnye umuntu ozawukumela, ozawulitigate against you. Ndibe ndine-facts. Okay. Ziza kuprejudice wena, ziza kubetha laa nto because sendinazo i-facts mna. So I gained an added advantage. So I'm conflicted in that way. Abantu bakuthi funeka ba-understand into eyi-one. I-constitution yethu was meant to address the imbalances and injustices of the past. Ezaa nto zoba babanjwa abantu, detention without trial, zezinto zilungisiweyo ngoku. Nte kunayo ke ngoku, i-criminals take advantage of that. What is important for us is to continue educating abantu, sifikeleleke thina abantu basezintweni emthethweni. Ingxaki yethu sometimes asikwazi ufikeleleka.
and asikwazi ukuzapha kuphikelela media sihlale si-explain ezinto uyabo so that abantu understand. Secondly, I think we also need to improve access to justice and access to prosecutorial services, access to NPA services. All our offices, we call ourselves the people's lawyers. So it's important ndoba if victim of crime ne complainant ikwazi ukuzalula kubetshutshisi xa ise court. Ingabonqena betshutshisi kuba lokhu siservice nina. You understand? So it's what, for example, current national director says ndoba ngesilungu must be victim centric. Landithi be biased in favor of a victim of crime, as long as ungenzi anything that is unethical, but be there to safeguard and protect the interests of umuntu olixhoba le crime at all costs. That's why been kind of quiet for a very long time. You've noticed now on Facebook this thulela because I'm heading illegal affairs division. Into yobu spokesperson ndiyenza additional to that. Yabo. So I decided ngokubanga hey we're under a lot of attack and we're not communicating enough. Maybe then let's check up communication strategy. That's why in the solo and the share zonke izinto ku Facebook and all of that. Bona xa soyibeka up ndizawufuna sithethe khona cases imbalwa endifuna sizithathe. Because siyazibona ku Facebook mna ke ndiyendonqena ukukhomenta ngento ze cases because ndingilosu kubhandinda. So I've done interviews with you on expungement of criminal records because you've helped many people and I'm proud of you. No, sawuthetha ngazo. But ngoku ndifuna into yoba ngabana there are few things endifuna sihambe kakhe. Uyicacisile lento yoba ngabana abantu baqumbayo ngabantu abadefend abantu. Ndiyabulela. Eyesibini ke ngoku it's important ngigqibo ishare into yoba nifuna i-victims nibe right for uthethe nge-criminals ezithatha advantage. Kuba khona ama-lady athatha i-advantage. Axoke ngorejwa. Axoke ngento ezithile. Do you ever have i-cases apho kuye kwacharge umuntu ebexoka? And then some can even she lied about it and then ndandise cala nditshutshisa khona ndise regional court ndenza icase ye-housebreaking ndiba interview abantu jonga statement yabo then ndifike court ndiqhube hey athethe lo muntu something contrary to what is contained in the statement and ndandise mtshake ngoko yabo ndiqonda Thixo no man ayenza ngale chaplain lo mntana uyaxoka lo le housebreaking. So I didn't know what to do because ndingumtshutshisi mna so funeka ndifake umuntu ejele. But i-conscience yami yandixela no man I'm not supposed to be doing things this way. Xa ndibona i-evidence emkhuphayo umuntu uyabo mandikwazi ukuthi bring to the attention of the court i-benefit accused because rather get a guilty man free than an innocent man in jail. Oh, okay. You understand? So I thought, no, man, this is wrong. Yabo. I asked for an adjournment. I in chambers. And I did look, this is what I find. And this is what she's saying. That's a material contradiction. And therefore, you need to stop the prosecution. And then I had to call UTPP office. Ban authorizing a phone, you must stop that prosecution. Then the paperwork followed. I saved a man who could have gone to jail for Indwanga Enzanga, which is what we are trying to do currently under the current leadership, to say prosecutors must be objective. Thank you. You must not be persecutors. You must not see a suspect and accused as a criminal. Because Lamdo is innocent until proven guilty. That's what we're trying to do. Yabana ke yona ibhlungu. It's when a woman says she was raped when she was not raped. Amajita amaninzi aphelele ejele. And it's difficult for umtshutshisi nepolisa to not believe lo muntu because kuzawuthiwa awukho sensitive kunto ze-sexual violence. Yabo? And uze umuntu aconvince abhale statement, and examine ngogqirha kufumaniseke into yoba kukhona uthinto obelwenzekile. Yabo?
obviously bu-DNA buntoni buvele yabo, but kube bekuvunyelwene yabo. Then it transpires later uba ebefuna imali lo mfo akafuna nemali yabo. Then athi lay charges it discovery sholondo siye simcharge ngeperjury, but I still feel uba maybe it should be harsher than into yeperjury ufumane fine then uhamba makaye ejele. Yo hayi ndaba uluyazi uba izawuthi mamela njengoba silapho because ndifuna sitatshe on few cases njengoba sesihamba apho. Ndibonile kuFacebook kwathethwa justice noma bethiwa justice for Cwecwe kanye bekusithiwa na. Ndavuya into yoba hey kuza kwenzeka izinto. I was traumatized ndisiva nje into ezithethwayo pha. Azange ndide ndimbone nomama kaCwecwe ke mna ke. Qhana ndimane ndisiva uba uthini. Ndilandela pha napha. Ndisiva mani lo mama esithi umntanakhe bekunto zisiwa apha endleleni. Yo xana I think few days later iboy yam ibihleli phansi ndiyayisula ndithi Nkosi yam kuthiwa lo mntana yena ibinkulu into nendoni. So I was a bit traumatized ndimdala ndimngako. But later ngoku ndiphinde ndive uba hey mani le case iyajika iya ngapha iyathi ndiphinde ndive kuthiwa hey abahlali bayathukisa bawuxokile umakacucu. Kwenzeka ntoni mani pha khakundinike wena for uba what's happening. Well sithatha idecision yoba makhe siye kuthetha ngala case okwangoku ne. Okay. But ndizacacisa nje into encinci ethi yaye yafika idocket ebetshushisini last year bayijonga banzi interviews kwenziwe examinations zonke ezo nto kwafumanisa uba akho bungqina obunode buthathwe court kufunyaniswe mntu netyala. Okay. But ke ngoku nge-16 kaMeyi amapolisa aphinde alibuyisa idocket. Asazi kuba liqulethe ntoni entsha. So iselapho ke ngoku. Hayi enough lonto. Sizayibukela ihamba indlela yayo. Okay. Andizukuyeka ke solapho because uyindoda ekude eqeqeleyo. Hayi indoda eqeqeleyo. Hayi indoda eqeqeleyo seyilapha ngoku. You know for years abantu besoka abathukisi ya. Kude xana sibona uKelly umuntu ohamba ecampa uKelly Khumalo kuthiwe yo hakhe rest in peace in advance. Ithini lento le case ithathe this long why kuba nzima man so many years and then usisi yena ungaphandle but abanye bangaphakathi khakundinike nje nabahlali bethu bakhe bava what's happening there. The difficult thing I'm not an investigator, but at the time and ndisebenza neScorpions for the limited period ndikwi-joint anti-corruption task team ngexesha likaNcuka. The difficult thing you investigate a case where there are no independent eyewitnesses. Is that you rely kwinto ethethwa ngabantu abalapho. Because awunayo umuntu outside of aba bebepha. You understand? So at the moment, evidence ekhoyo from what I'm told implicates aba bafisane nala trial by 5 ipha ePretoria High Court. Akukabikho bungqina ke ngoku obuthi uKelly Khumalo was involved ekubulaweni kaSenzo Meyiwe. That's why kusachuchiswa aba until kubekho ubungqina. Asazi ke xa sekugqityiwe le case uba kungenzeka but okwangoku hayi shem akukabikho nto imsondezayo ngokokwazi kwam. Yo. I think dina last one because ezinesidibana zothina social media asina chance yobamba and ke ngoku uyazi ke abantu social media umuntu azange wakroba na kwi lecture hall ye law but hayi bayiculi law basilahlekise nje. No, I think lando yenziwe the first trial uba i-broadcast live yayika Oscar Pistorius. Okay. So everyone now it generated interest kwi law. Okay. Nekasenzo Meyiwe ke ngoku ya live, so people asking many questions. Okay. And masingajaja abantu torho bengekho phansi phakathi phambi kwenkundla bengekafunyaniswa benetyala. Ilento bendisithi kuwe, an accused, a suspect is not a criminal. Until such time that a person is found guilty, then you can start saying things. That's why into kaKelly, people mabamyeke because akukho nto
at the moment ephambi kwenkundla. Asoze bakumamela abahlali ngoku omotoso kuthiwa akanatyala. Hayi but abahlali basathi unetyala bona. And abahlali bayabila bayavutha. Ithini nje mina nje ungichazela futhi lena ke because ndive kuthiwa uyadipota. Ngoku I'm thinking, hey man, kukho into ze-treaties ntontoni where if someone is another country and that ngoku umkile and apha kukho into yoba ebefunyaniswe not guilty. So andiyazi uba umthetho uthini kulaa party into yoba ngabana we are not talking ngumntu ongekagwetywa okanye angakhange afunyaniswe netyala ahamba ye kwenye country. So i-limited knowledge yam ithi uba lo mntu ebe-commite i-criminal offense akagwetywa waye kwenye indawo kukhona umthetho to fetch lo mntu kuziwe naye ngapha but lona ke ngoku yena uhleli and then kwathiwa akanatyala. So xa ihambile ukhona umthetho othi singambuyisa if khona noba istate sinomdla wombuyisa ithini into i-stand up silapho. Ndizayiphendula kabini le nto. Okokuqala, let me start with the last question. Kukhona into ekuthiwa yi-extradition. All right. You bring someone who's a fugitive obalekileyo like Bushiri waya kwenye country umzise azoface i-trial eSouth Africa. Sure. Kweka Bushiri simanejile umfumana kwi-charges ezi-3 out of ezibe simfunela zona. Uya-aphila ke ngoku but sisene-order ethi makabuyele eSouth Africa. Sasizisile uShrin Diwani uyakhumbula uba wayetyholwa ngobubulele umkakhe apha wemka waya eBritain samzisa qha ke wafunyaniswa engenatyala. Miss Cholota kwinto ye-asbestos eBloemfontein ufacene ne-charges ngoku emveni koba wayese-USA samzisa apha successfully. So uOmotoso njengoba si-aphila nje uba khe successful kwi-appeal nangona uMinister of Home Affairs ebethe umdeclarisha undesirable for 5 years, uthe I think last week once i-prosecution succeed kwi-appeal uzayiwaiver la undesirability status sakhe so that sikwazi uapply shell extradition yakhe from Nigeria abuye South Africa depending uba i-Supreme Court of Appeal itheni. Ubithi yi-retrial makaqale ekuqaleni trial again uzawufeyisa loo nto. Uba ithi imfumanisa i-guilty makazoface i-sentencing sawumfunela loo nto but ngoku akayo-fugitive because uclearishwe yi-court. Okay. Yo, so ke appeal hey umntu otrayele 7 years. How many years? It was 8, close to 8 I think so. Yo. Because wangena 2017. Akabhandindanga umntu enjalo anikho happy ba hayi. You hayi. Yeah, no. And yazi it's when I watch is ayenze kakhulu. Hey ndiphinde ibawele lo. Qonda interesting man. Very interesting kakhulu ingathini manje ndizixhomela inkosikazi yami but ungayenzi imistake yenziwa ngabantu abaninzi andibabetha kakhulu pha kuFacebook abangamagqwetha okanye abafunde ilaw athi xa ebona i-decision ye-NPA pha avela igxeke angakhanga research because before you start criticizing uThembeka okanye uBhutale okanye uBhutumuzi Kakhane xa ajewish case by ethatha legal position ethile, go and research kula subject uba illegal principles zomthetho whether civil or criminal zithini, i-case law a authority in that subject ithini, then uhambe uyocriticize ke ngoku. We've got Facebook lawyers abazama appease whatever they're trying to appease. So abantu bajonga into bi-NPA iyagxekwa so naye umuntu aqonda uba naye makagqimisela amatye. Sikhona ke ngoku sayidefend i-NPA. This is our institution. Simela abantu apha abangamaxhoba e-crime. Asizuvuma abantu ba-criticize and attack NPA unfairly. Sikhona sikwazi uyidefenda using the rule book. Poof. Asidefend i-NPA ngaphandle koba ibe justified i-response yethu ngoba sibeke i-rule book apha. Bona ke xana umuntu iyi-brother yakhe lena imoshileyo
ufuna la innocent until proven guilty because i-brother yi-family member yiyo limoshileyo. Then xana umuntu engaphandle ke ngoku efuna usupporta other people feel into yoba ngabana ngoku i-criminals zina more rights than i-victims. Ithini loo nto okanye I'll answer that thing in two ways. Ben can I touch up before? South Africa sine problem. I-problem ye-corruption ne-crime yethu into yoba sijonga uba ngubani otshajiweyo. okay Uba ngaba nguVolvo esimthandayo eBhayi kuthiwe uVolvo ureyphile, uVolvo ebenikwe itender to stream live i-budget vote or i-state of the city address, wanikwa 2 million wayihlisa ngomlenze. uVolvo akanayenza loo nto leyo bayamazi because ngumjita wethu. You understand? We've prosecuted people sithukwe ko-Facebook left, right and center only because i-corruption inabantu ebekumele uba incamathela kubo. I-rape inabantu ebekumele uba incamathela kubo. Xa indima nawe yenza loo nto to people abandithandayo, which is a societal problem. Then kubekho into kengoku yoba abantu would obviously have indoba when you are suspected of committing a particular offense, you are guilty. And that's a victim of crime. It needs awareness ke ngoku on our part as the prosecuting authority kule criminal justice system. It needs us to reach out to victims. Uba ngaba receptive to victims of crime, I'm telling you, abantu la ngqondo izawuphela kubo. You know, we are doing a lot, but of course that's not perfect. Yabo. So what we need to do is to jack up outreach awareness zethu. Le program yakho is viewed when bona like Upward Bond nyoka. I think it was about 6,700 views. If you are able to, and I think you had another one that had 12,700. I looked at it yesterday. If you have 12,700 people that are watching this thing on YouTube or whatever platform, you have captured those people in educating them about the legal system yasemzantsi. Ubaxelela uba xa unengxaki necase umtshushi sengayenzanga kahle okanye i-charges ziwithdrawe from senior public prosecutor walapha eNew Bright okanye eNew Law Court ya ku-DPP office le nto kuthiwa yi-provincial head ye-NPA. Uba wenele ufowunele uMthunzimaka uthi ndifuna ushamila ngenqu because you have been failed by the system ye-NPA, you know. And we're calling ourselves the people's lawyer, but we can't be the people's lawyers if we are not sensitive to the interests of the victims of crime. Nangu ke umntana umoshile na 17 na 18 ahambe abhantinte athintini ngoku na 13 ndo ufuna uphinda be right. Into yoba maliclearishwe le criminal record ithini into yayo? Uyayazi le nto expert in this field. Ndandi kwenye i-platform nawe sicacisela abantu le nto. I-criminal record iyasuleka after 10 years. I feel uba inde loo nto leyo. Mhlawumbi ke funeka ke si-engage nominister okhoyo. Uminister sinaye nguRhasaja uyavutha. Ngoku engelogqwetha but uyatyibilika and ukhawuleza msinya uzibambe issues. Maybe something that I need to raise, but noko makithotywe from 10 years madoda to 5 years because kaloku uyaqonda uba ube i-chocolate elantukene esasol garage ugqitha ube i-chips, you understand. Ngoku ufundile wafumana i-LLB kufuneka uqualifyile ezo lawyer ukuthi akho la mcimbi yabo. But zipetty offenses apho wafumene i-fine khona ezawukwazi uba li-expanje okanye remove after 10 years. You just have to go to the nearest police station, uthatha i-fingerprints zakho, ufumane i-clearance certificate ezichazayo uba yayi-fine yanga, which means uyaqualifya and it's after 10 years. Then i-Department of Justice izayisula ithumele kwa-local criminal record center amapoliseni iclearishwe. But ke ngoku xa wawuye ngaphakathi emjiva ifuna upresident ke leyo yile nto kuthiwa yi-pardon. Uzawufuneka usubmit i-application and then upresident ajonge uba ngaba nee-victims zitsho uba ngaba zikuxolele
nawe ke mhlawumbi uthi no I'm rehabilitated ndine charity organization ndifundile jele ndiyazisebenzela but I'm not earning enough so ndifuna uzi-advansa president cela undixolele then ke president uzayiconsiderisha uba yena ayityikitywa kuye ayizukwazi uphumelela so best thing to do stay away from crime. Okay, so it's 10 years from date of conviction. So basically uba umntu not date of arrest, conviction. So lo mntu ugwetywe ngo 2003 so ngo 2013 sorry 2013 and the application so if lo mntu ayibhatalelwa nesent laa nto but ke sometimes abantu baye emagqwetheni uba befuna ikhawuleza and all of that but iyakhawuleza yegqwethe than the same. ayikhawuleza justice I system stopped a lot of people asking me ba mandenzele ndithi no man khanzenzele but ndithi yaba ngandilixhwele elithi liyavumisa apha hayi ndicela noqamba lam lingahambi njalo. I've declined a lot of people prepared to pay me for land. It's good because I've had people, advocates, charging 20,000 for that thing. No, I'm not. None possible. And I was like, no, but that's free. Yes, how do you pay for a free service for government? Government way too low. Ndiyavuya ke. Into ke ngokendla ngodibana nayo kakhulu. Because of amajita ase aphakathi andibona mo social media and azadibana up nefone. Hayi ke ayandifonela kuzafuneka usicacisela uba uthetha njani nabantu abasejele efonini. Kaloku Facebook asingowami. Sawuthatha statement apha. But ke baba inspired kakhulu. So into endiye ndayiphika apha kukho amajita bebesebenzisa igani atheni ngoku after bephumile etrongweni after yonke lo minyaka bafuna uvula i-security companies and kwi-security companies kuyatshekishwa intoba lo mfo basemnike license yophatha imipu so they want to do the right thing. So you are saying ngoku such people president law if ubungene ngaphakathi ejele sure you need to make a submission to Justice Department. We follow the same process expungement, but only President Cyril Ramaphosa can sign a pardon. No other person has powers to sign a pardon. Okay. Akho xesha lithi ubona kangaphi president abantu baninzi kangaka? Well, he finds time. Oh, all right. Akho lani bakuthiwa once in 3 months. I don't know how it works. I don't work there. I used to work at the Department of Justice. Oh, okay. Yeka lo nto abantu bazafuna uqonda hey president seyilapha kwi-rally I'm like president kasayine man yeah umthetho interesting kakhulu umthetho for others they would feel unfair if abanamali siyabulela uba kubekho abantu abanjengani abafunayo into bamazenze kakuhle izinto if usimana mathuba njena samana sithetha nge-cases current, you know, so that abantu bangaxoxiselani abantu bayaxabana ku Facebook bablokane. I know block Facebook na for uhleka ublock ahleka ntoni ipost elusizi. I just want to say one thing because secretize kwinto awukawo motoso kwathiwa asikwazi utshutshisa cases. All right. NPA is useless ndithuka every day. Yo ndizama ucacisa abantu bandithumelele WhatsApp bendithuka but hayibo it comes with the job. I don't have a problem with that. But into omotoso it's an isolated case. All right. Because the majority of cases esinazo, you see my posts on Facebook, we get people in jail, sexual violence. Right now ngolwesine eSaldana laa mntana wakidnetshwayo uJocelyn Smith umama akhe neboyfriend yakhe nefriend yakho bafunyaniswe guilty bayagwetywa ngolesine. You understand? That's an indication and a demonstration yoba in the NPA we've got the capacity to deal with these cases. Just 2 weeks ago ipolisa eQumrha ligwetywe 20 years ngorape i-victim of domestic violence. Umntana usendleleni ebheke police station liyamkhwelisa athi ndiyabethwa endlini tonto ekhaya ndifuna uncedo yamthatha ipolisa lamfaka eofisini lamripa. Xa ephumayo amanye lapha ayamhleka athi asuka uyidrag wena uthi ndigqibo rage apha yaphelela ekuthubeni lo case kwade kwangenelela i-IPID
yathetha nee-prosecutors, advocate Phangalele, bayivusa lo case. Wagwetya 20 years. A former police officer. Yo. But it's an indication yoba sikhona to do these cases, but ingxaki yalanto sometimes imedia izawufocusa kwezithile. For example, ubuyajonga iFacebook yam, xa kuthethwa ngecase kaUmotoso, ina 800 comments kuthukiswa kusithwana. Ndiposte ngecase yepolisa eligwetywe 20 years lirape victim of domestic violence. I-comment izawuba yi-17. Sifundo negative. Exactly. Hayi kanti into yathethwa ngabantu bekhe babhandinda into yoba ngabana ingangathi awasebenzi maposa until afune wena. Uyawazi And abantu babheke ejele uyayazi usuka pha azange uvolunteer uyapha. Hayi. Usuwe ngumtshutshisi, usuwe ngumantyi. And baphinda bathi abantu asisebenzi. No kuyasetyenza. And nathi apha whenever likhona ixesha, as I said, would love ba kwenzeke. Singabawela kakhulu to go ezikolweni. Sense awareness. No, you do that a lot. Yeah. We once had a session kwakukhona uNanti Mankayi, remember? Yes, ndakhumbula. Kaloku unathi ndaphosa kuye eParliament. Unzama maseParliament. Suba sangena apho. No. Kudala ndikuzama nangoku ndikuzamile kwasesilulu uhlela apha. Uhlela apha ekhaya. Hayi ngumamam lo. Ngumamam ke. Uhlela apha ekhaya ngoku. Ngumamam ke lo. Hayi. Sure. Thank you so much. Ndiyavuya kakhulu. It means a lot. And I know there are people abafunayo ungena kwi-law. There are people abangenileyo kwi-law bebukele wena. Ngoku bafumana opportunity to know ba ukhulele phi wenza njani. It was not easy, and there's so much like we are talking andizobiza ke bakhona abengazalwa ngexesha sithetha ngalo izinto abalapha ngoku abasifotayo, so you can imagine iminyaka ubusiness law. Yeah. Ubusiness law. No, fortunately, I think we are from a very big family akwaMark. It's a pity ngoku umuntu osihostayo usebenzisa umxenge, which is a problem for me. Because ngoku kuprofile wenye surname. But ungowakwaMark. You remember I told you about how I got to Evelville High School. This was because of umama kaSisilulu waye kwi-panel yabantu ababejaja la competition ye-speech and drama. Ndaphuma emagqabini eCathedral eMthatha. I ended up Evelville High School. Ngenxa yakhe. Ungixelele kumama into bekumele ba ungutanci ntontoni. Ndimdala efamilini because utatomkhulu wena abafazi abayi-6 uKolisi. Yho. Mna ke ndikulo utata umama akhe I think ngowe-6 or what umfazi we-6. Alright. Yeah. So abanye aba baza apha emva kwam ngokuzalwa though bebadala. Alright. Andiyo nenhlaba ekhaya. Andiyo kwanto zenziwe into noba ndikho kodwa kuthiwa ndingutata omncinci omdala ebantwini. I don't know sisazayi-addressa but it's a family matter. Alright, okay. So, thank you so much. Abantu bangalibali to like and subscribe uPhikelela podcast. This thing is going to be big kakhulu. And having a profile, abantu bakho profile yakho, and something sibafumana na more. We want to educate. It's a pity uShamila akakwazi uthetha isiXhosa benza mzisa. Oh no, siyakwazi nokhuluma siyangena. Sure. Yes. Others we want to celebrate abantu besaphila. We want to educate, which is what you've been doing up at the episode ngoku. Abantu bathathile, and also to inspire. So kukhona abase NMU, abase USO, abase PPP, UCT, ba business law. Bayayibona into bangabana it can change ubomi babo and kungenzeka. Thank you so much. You're welcome. No, thanks.